Mỗi lần năm ấy quay cái hoàng mình nhà bồi ấu xin à mong phải yang ajar công trình yang bay đi tama này câu mình tí siwa ada cái hem pha chani loka hem number 336 336 achau ba ada hem loka Hymn number 296. 296. Yoblak ta itaw ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
hymn number 439. 439. Among my wangai. Ep tau pun nameng kama teman jam saya yang aloka. Awang na mui lan na mai teman pai lam mui lak jingna awang na kawang au cha tau hatau ki iknang Ephesia 2:8-10 hang jingna subsi ting lak pu ka ye nu man yan nang hayang tau pa a yu ning ning ge yi ji hapui kawang hing hau hayang pui awu ye yong ye lau lak jingna tau pa a tui sau tau pa a tui sau yi ji hang jingna teman a I tui jong hayang hang yi pa tui mai me teman kem lak kawang asong wan temu tem tau pa tui sau mai jingna Krista Jisu me teman ling ngayang ki kawang au ka ye mui lande mui man miang tampa niu teman Krista noksa hat mong se teman hajaya matanga yu noksa ma fellowship me yup wang Bible anu halimya hatwok ya siya Bible tani hatau taidem taniu hatau taidem akembang wanang tau kai lak pa muilan yen mai ma yin kadalan achau kumching ya ma paideki kawang pu muhiman ya lak chine muilan nan sadatan tan ke tani teman chuna talak taidem awang na tau hatau ki eu kanang Kristan noksa hatmong nyau ni yumnok ni 18 May 2025 hibak 10:30 am speaker pa JD Pumen Associate Pastor Jing Ai ngang me kawang te ating lakulam hawa tambu nyu hai pa tau lai hem 78:1-6 chong nyu nyu ma li nyu so sa nyu number jama taidem jama chau lai cha iyang yup lak pa jai kawang tikon ni me to bu sai lak hai tak pulan jing le yup lak Reverend Ismopa Pastor Trey me hem lok lak hat bli khya taidem bli me kawang au ya pailak speaker 5 me tui dem me yup lak khung tani tamana chuna tailak taidem hatau ki ngonang taidem mango bukiet sa chau lai cha iyang yup lak jingne
pajai kai wang tikon sai de hipak fadam na Mulanda namai, to teman bay yopu hibak kiai be, tai teme pangopu hado ijau lai, hado tau lai hem tingin metat hado mapu ikining, to nyobu de jaya u Katalan. Hiang tau hangi ngau tau de kanting jaya tau ngau lip pai ngau ning hiang lendebu hipak ma ngaibu yasan lakpa kui ibaning tumana jaya hiang singbu jiang teman payimlana ngau angbu jiang teman hayimlan ma lan mebu toba tiene yang lak temana ani buba jinte ilak yungan ba angan wong jiang yang iya lingbu tuinyu ayong yang iya lingyang bu yasanyali jiang iya Israel lande ngau kim yang jakap hua yim lande ngau keng pa Iman hayam landa ngau kim nyawa tamlak jingna iya teman payong landa nyinga tam tau kaya ani buba jinma taulan singa yalak man bubu na lana nuhui hiyanga laiya iman hayam landa nyawlak tau kia linga iman u kawang te ating laklak hiyanga Ia hangi lengyangki yepilak hapui jinde I ngau kenglan jailak hado kawang ngau kaya yalak pa muiman pa muilana mongchang mayobatan wanda tawa ngau ngaya teman muilan jingna kawang de yop kening yasanya le sipsima wang nguibu yungwan ba nanga jona paibu hibak kamai yana mai jingna nang da yalak pa minyong pa buai nang hayimlan hachama wangbu Mini dengoya yoyoe bai subu toima nangamoya mana tumbu tuisau kasau ma ngoyangki hayanga tini hado nanga jawaba nyoibuni nang kimjingma jamsa jimyanga nangda minyong palak hipak kamai epa tumbu jingna ayan kawang nangda minyong pabuai yalakpa tamana yoyoe toima ngowanda nang sisau ma yawang yungoibu yijau yisibu tangoma yungwan banang hado jawa tampa yang tini hado nang jawab nyuibuni nang kimjing maya loka jimbu pai jamse temanda judayala ganmongala ayanala pai nang buya sema tampa niuba nang muya mayang bulan etama hado hipa kamai yato ukpa yoyo juday mongsang bu pai yoyo sausi yalima akan bima ngobalan ngonang etama takatin kaya hospital ma yang yoyo noksa bungchong ma Etama yoi tuisau kaya yen ke mau yong yanga etama yoi sangsi kaya atau hipak kamai yatau ukpa ma bo yan lan ngonang yang boy nang iman taito pa imano nang amuyamana tambuni amai ma yalakpa nang mikti siwa ma jamsa oma nang mikti siwa lak hipak kamai yalakpa epa tampa ene oba tini nang amuyamana tambu Kristen noksa hanmong Jona paya paibu capai maca se Jona paibu tini hado nang jawab nyuibuni kimba toba taidem na menolang onang hado taidem wangang waya tamlak jingna tini toba taidem sucing waynyuma wayanga lokalai lak jingna ta ngau lak jingna ausin taidem payang onang muilan painang omkai yang tini hado nang jawab nyuibuni ma ausin kadalana nang mikti siwama Loklak jingna, ngaulak jingna, tembalan ngoya pai, muilan pai wangtang mabunang sipsi omkai, yang hanya ina, nang sakine menglak, nang sausan ba pai, wangtang mabunang angan oma, ta ngau ne tamba,
i timbu phai semai se ta ngawlak wangtang mabu chau ya ha ma yang wo sem na tamba ni ucha ya lak jingna chimata bu pangnyua tamana julai mongchang nasa sei ep janga wangtang mabu nang ngana ma yang tamana chai ya na tamba hadau krista noksa hanmong kaya kebisiem krista noksa bungchong nyulom balom ayana sei chai lai bu muiman tawlak wangtang mabu ba nang ajaw ngana ma chon pao se Tiji hadau hibak kamai muimana tembuda minyong pa yang chona talak tai dam sai yungwan ba jisu yaksa da phana phabuai tolane sai tang mu pa nang mongai yo amen Programa mong hum pha bu kia so san ba kaya yu patam bu ching na minyong phana nang ayen tu so ka wang muiman si sa teman ba yin ba tam pai ngonang to kai tai dem teman tai ba Kiton International Staff President. Ia hipak yu ngonang sa President Sir time tiese. Kali tu Christmas ase, aji ami khan sob miligena nijor laga dharam logote parthana kurigena bhat khabo inika 24 December 2001 te Dimapur Sebjal te inika jailer pra announce kurise jailer to Christian manu nohoy Hindu manu thakise itu kuratam te tate ekta brother ami khan laga naga brother thunchimbe mo koigena notun bosti thaka manu 1990s te 80s te Nagaland te dangor drug addiction laga time ahatam te taibi itu time te drug addict khurigena Dimapur jail de sub jail de thakise ek sal karni sentence hogena itu time te itu rati te ekta ishor laga ekta miracle hoise itu laga olop age din te Dimapur te Gideon's member khan pra inika chuto New Testament Bible loigena jail te dise to tai bi ekta paigena tai jail de thaka tamte time pass kurubo ko gena puri thakise to pura tamte itu rati te tai parthana kuribo bhat kabo karni inika kura tamte tai laga chukutu tai jail laga cell te thaka tamte itu Bible kholi gena pura tamte Romans chapter 10 verse 9 8 10, 11, inika tai monte thakatu. Itu evening te, itu rati te, tai parthana kuradam te, itu Bible verse tu tai laga dimak gusi kena. Tai monte parthana kuri kena itu repeat kurise. Tate kuatu, judi apni nijor muk pra, Jesus to moi karni ahise, aro moi karni muri kena jaise, inika confess kuri kena biswas kurile, apni save hobo. Ini ko katu yak di kena tai ekdom kandi kena pray kuri kena itu rati te tai ek ghonta jisna pray kuri thakatu next morning te tai phone kuri kena didi ami jail pra ulagena theology puribo to didi tu bhabise tu pagla ho jese kile tun chimbe moto tai khali ekta hi san atta didi thakise aro tai ekla mota thakise aro sabse chutu ola Baba officer thaki gena muri jaise amapi muri jaise aro tai jaldi ase to didi khan to tai ke control kurbo nori gena rakha tamte to didi to babisha pagla hoise ne ki ko gena next morning didi ai gena tai ke pray kuri dise tai ek sal piche de theology puribo jaise MTH khatam kuri gena tai ekta college te sikha tamte Gideons khan prata laga testimony huni gena piche te to tai Gideons laga full time worker kuri gena Nagaland te kam kurise olepi tia tai Isor logote jaise ami khan logote nai Gideons khan to kun ase kole Gideons to Christian Business and a Professional Men's Association Evangelical aro Protestant church laga background aha khan ke Gideons koi Gideons to more than 120 years hoi jaise etu dunia te aro America pra shuru kurise India te bi Gideons ministry start kora to 1961 Mumbai te shuru kurise Itia to 99 countries te Gideons ministry to choli ase
Gideons khan to duniate 109 languages pra Bible print kurigina free pra di thake. India te pi around 25 languages te itu print kurigina bat kuri ase. Itia India te every year 70 to 80 lakhs itu Gideons laga Bible distribute kuri thake India te every year. Ina kurigena ami khan kam kuri thake. Gideons khan kinika ami khan laga ministry kam kuri koise kole. Ami khan the first prayer kuribo prayer meeting. Ami khan laga mon kem te bi ase kali rati te ami khan mon kem logote aro pastors khan logote ami khan fellowship thakise. To prayer and fellowship every camp te prayer meeting thakibo. Second, personal witnessing. Ami Christian manu ase, ami Jesus logote relationship ase koigena life personal relation dekhai gena kam kore. Itu hapsite ami khan itu Ishor katha to distribute kuri thake. Hotel te ami khan hotel tate ola guest house te ase, itu hotel room te bi sob room te Gideons laga Holy Bible dekhibo. 1980s te ami khan laga dangor sab ekta etia thaka manu bisi janibo Dr. Mongati Iyer IAS retired. Tai 1980s te dangor officer hoa piche te tai life enjoy kuribo koigena London te jaise. London te jaigena star hotel te jaigena enjoy kuribo koigena jatu. Tai hotel te check in kurigena room te aisele room bhitor te ekta Bible dekhise. Tai re Bible ete ki kurase? Bible to tai Christian thakise kitabi purana. तो इटू होटल ते जाएगे ना बाइबल तो इते बाइबल की कुरेसे कोगे ना एक बार इनका खुली गे ना साथ आमते ताई लगा चुको तो Proverbs 29 verse 1 ते गिरीशे ताते को आतो कौन होली भी बार बार अपनी के करेक्शन कुरी थाकिली भी अपनी कथा ना माने के ना गला तो सीधा थाकिसे गोला एक दिन अपनी के इनका गिराबो उठिबो ना परिबो ताई इटू पुरिबो पाइगे ना इटू होटल रूम ते नील डाउन कुरगी ना प्रे कुरगी ना कांदी के ना ताई लगा पाप शिकार करिছে इतु पिछे ताई इतु आसपास ते चर्च আছে না নাই কইগেনা चर्च पातु जायगेना पास्टर लोगते पास्टर आमी लोग करनी प्रे करि दिबी कइगेना एक महीना करनी ताई हॉलिडे करबो जातो एक हफ्ता ते वापस आसे इतु पिछे ताई भी ईश्वर जानी जायगेना इतिया दिमापुरते रिटायर हो गेने भी ताई सर्विस थाका तमते भी गिडियंस मिनिस्ट्री ते इकी लोके थाकिसे इतिया भी ताई Gideons ministry to thaki ase Dimapur te ko tholi bi hotel kholise kole tai hi first jage na hotel te Bible rakhi bole je amen ami khan to school college institution hospital hostel police station military station fire station jail aro VBS ite VBS kanda kurle tate be ami khan Bible dibo aro fair and festivals itu Hornbill festival kun jaise every year Hornbill festival te inika Bible distribute kora to Gideons khan pra kuri thake itia ami khan Gideons la Bible inika di thake ki guarantee ase kole Isaiah 55:11 te koa the word that comes out from my mouth shall never return in void Ishor la kotha mukpra ulatu kitia itu bhar jabo kitia phi khali nahibo kogena Isaiah 55:11 thaka itu hesab ra ami khan pi मन दुख ना थाकी के ना प्रे करूँगे ना ईश्वर लाओ कथा इतु दी थाकी के ना हारी के ना थाका आत्मा लुई के ना आही बोकर डे मिखान करी थाके चर्च करनी चर्च ते किन्हीं का किले विजिट करे ऐसे की करनी चर्च ते आहे ऐसे इन्हीं का भाभी बो नंबर 1 ना मिखान चर्च ते हाथो अपनी खान लगा prayer request prayer to open more doors अमी खान नागालैंड to Christian state दूसरा state छारीवी वाले भी दिमापुर ते अमी तो दिमापुर पर आई से Dimapur te thaka Christian school bishi ase school laga malik Christian ase hole bi bishi school to permission mangile ai ami khan to secular school ase religious book nai dibo inikar nijo Christian jagate bi nika koy itia bhabibi dusra jagate itu karni apni khan laga prayer aro mokhan permission lobo tamte ta khan laga mon khuli dibi itu prayer request karni Bombay te bishi sa lage te dangor ekta school te Gideons Bombay camp pra Bible dibole itu school te bishi bar ATM kurise kile gole itu school to mega school thakise 3-4,000 student thaka laga to Gideons khan to kitia hole bi itu jaige na itu school te dibo koge na permission mange ne die hole bi ek din itu school te ekta kiba miracle hoise
teacher to bank te salary lobole pataise to teacher to salary logena bank pra paisa draw kurigena ahigena auto rickshaw pra ahato takhan pauri jaise packet to auto to jai jaise aro teachers khan khali hat principal to bishi gusa kurigena takhan logote etu argument kuratamte jhagra baji kuratamte ekta manu ahigena principal office bisari aise principal to durbra dekhigena ki lage goisile principal office bisare ase goise ki ase kobi ami principal ase to taila hatte packet loigena ahise principal to surprise hoise tai pora ami to auto wala ase ami principal ke lok korbo to tai buji jese tai laga hatte bag thaka to auto wala ke tumi la hatte ki ase jana nai ha sab ete to pura paisa ase to tumi ki niga itia itu jamanate 1000 2000 karni manu to mari diase এতিয়া তো পয়সা ভর্তা থাকা তো কিন্তু কিনগা লই কিনা আইছে কইছে তাই পরা তাইলা পকেটে গিডিয়ান্স লাগা এনিকা বাইবেল উলাই গেনা আমি লাগা ছোকরা কে স্কুলতে তো পাইছে তাই দিনতে স্কুল যাতামতে আমি অটো স্ট্যান্ডে থাকি গেনা ইতু পুরে তাই সামতে স্কুল পর আহিব রাতিতে তাই পরা পুরি থাকে ইতে ইতু বুকতে কিনিগা ঈশ্বর রাস্তাতে হুসা কাম করব সিনসিয়ার করব চোরবাজি নকরিব ইতু ইনস্ট্রাকশন দিয়া ইতু লাগা ফলো করে আছে ইতু প্রিন্সিপাল সারপ্রাইজ হইছে আরো গিডিয়ান্স খান তো কত কত যাইলেবি ফোন নাম্বার ছাড়ে একদম লগতে ফোন করিগে না আপনি খান মরমপুরা কালি 3000 কপিস আনি দিবি প্রেজ গড কিলে আছে কলে চার্চ আপনি খান নিচিনা পুরা প্রে করিগে না দৌর খুলি দিবি কোয়া কারণে নাম্বার 2 আমি খান লাগা গিডিয়ান্স মিনিস্ট্রিতে more hand, more distribution, more soul to win. হাত কিমান বেশি আছে ইমান বাইবেল দিব পাৰিব কিমান বাইবেল বেশি বাহিৰ যাব ইমান বেশি হাৰি কিনা থাকা আত্মা আনিব পাৰিব ইটো লাগা বিশ্বাস পৰা আপনি খান লাগা চাৰ্চ দি আহাটো মেম্বাৰ আপনি খান মেম্বাৰ বনাব মন থাকা খানটো আমি খান 80 বি আমি খান লাগা মেম্বাৰ বেশি আছে আৰু আমি খান লাগা ডিসি সাবি আমি খান লাগা গিডিয়ান্স মেম্বাৰ আছে কালি ইভিনিং তে তাইবি আমি খান লগতে ওলা গেছ হাউসতে প্ৰগ্ৰাম তে থাকিছে আজি তাই দোসরা চার্চ যা কারণে এতে আহিব পারে না ইটু মেম্বারতে আমি খান ইটু চার্চ থেকে বেশি মেম্বার আছে হলেবি কাফি নাই হারি কিনা থাকা আত্মা তো খালি নন খ্রিস্টান নহয় খ্রিস্টান মানুপে হারি কিনা আত্মা আছে ইটু কারণে এতে কাম বেশি করবলে আমি খান আছে তো কারণে চার্চ খতম হলে আমি খান এতে থাকিব আপনি খান মেম্বার জয়েন করব কইলে আমি খান এতে থাকিব ফর্ম বি আছে আর আমি খান লগতে মিলি কিনা ইটো ঈশ্বর কথা বাতা লাগা মিনিস্ট্রিতে হাত দিবি না কোন রিকোয়েস্ট করে আছে আর লাস্ট থার্ড আমি কান চার্চ খতম হয়ে গেনা বাহার যাতামতে যদি আপনি লাগা মনতে একটা আত্মা হলেবি আমি লাগা কন্ট্রিবিউশন পুরা আনিব পারিব এনেকা প্রার্থনার লগতে ভাবিছে কলে আপনি খান বাহার যা পিছতে আমি খান তো থাকিব আপনি খান লাগা কি হলেবি কন্ট্রিবিউশন থাকিছে কলে আমি খান ওয়েলকাম আছে ইন্ডিয়াতে একটা বাইবেল প্রিন্ট 50 রুপিস আছে 50 রুপিস খালি হারি কেনা থাকা আত্মাকে আনিব পারি বলে চান্স থাকি আছে আপনি যদি 50 না থাকি কেনা হাফ অফ দ্য প্রাইস অফ ইট 10 টাকা কিমান হলেবি মোস্ট ওয়েলকাম আছে থ্যাংক ইউ আমি খান লাগা চেয়ারম্যান আর আমি খান পাস্টর দি এটা নাই পাস্টরকে ডাঙর থ্যাঙ্কস দি আছে আর বোর্ড অফ ডিকনস এটা থাকা এল্ডার্স খান বেশি ডাঙর থ্যাঙ্কস দি আছে আপনি খান লাগা প্রোগ্রাম ইমান ডাঙর স্কেজুল থাকা তেমতে টাইম উলাই কেনা আমি খানকে দিয়া কারণে God bless us all. Thank you. Thank you, sir. Aji amni ayana. Christian kan nimide ki pang kam kura tikhi gana. Khushi bai se amni ke surprise place kuri dibi. Itia saat man pai dai dem de dai ha teman pai hang sin de ngau tam ya pai mui la na jaya yang samai bu ma. Yu pa kam bu mo wong nang ha teman pai tai dem dalai yi ha tai dem number ni to bu sai la khai tak palan ching le yup lak nium pa injustice pak fanang taman pe nium pa ke de ta tai ngonang to khai sa injustice de yup bu la khai tak palan ching yup la khai to bu sai lak ching na hi pak fa dam
Bangsim Babu, teman bay, tenyu speaker, aneo sojung wenyu, aneo Kristama Jimatabu, Jimbo Kung, Moilanda, Yalakpa, Krista Yayang Salam Chai Tamnang, aneo teman Moilanda hipak kemai iana mai hatau ki atau pujingna, Yalakpa Miyong Pupaha, teman bay. Sa ngau yang bukia paste ba ke dia de tayang ngonang yang boi teman iman cingnu yalak pe yopu mai tei cham hau se hatau I tamnang niu ke bi siam phai cham mamberlan phai cham se hotan jing ne meng to bu de jing chai ma lo ma bu pai bu lanu om ngoklak yin kem au yong balanu om ngoklak yang boi naman moilande ke bi siam pone yanang chau se hatau yalak pe chai tamnang to kai tamana tobu namnoi ba to laija hake inang aba tamana nisu ba koren a hong tu aleng ngok ma tanga layabe to ba tai to ya aw khaya tai la kai I khaya walak hiang aw wang mana tai la kai I wang mana walak kata lili hangke yui kan mong hake phadok hapoi ningna yeche kanga yeche hangchingna kawanga mongmai saya phabu kanang hiyanga numan wongpong esai numan wongpong pai senyai se kawanga numanda phabu oklak taukaya numana jinda numan wongpong numana taulak hiyanga tuimai esai jingna nyaya no hoi taulak hado yan kawang ngonang hatau kaya yalak pa muiman pa sa teman sausan balana hatau topu namno ya pailak jingna se yobetonang. Hymn number 193. 193. Hadoma tobu mabu ya pai ngonang aneo
minya yang pabulanung onang to hebak yang bukai matini atau yongolak ngai bu hanyi namno bulana finance committee yonga mai iklaka jauh se numanda atau tamnang tamane yobu hebakja hake yaha sausan balana atau tobu jauh tama yopa anu paibu pangnyuha sabu yenpa iman lengbu tuisau jeng ngau tamyang ki sa teman yang mabu sema tamlaka hangu yanang tau kai hato gitun Bible Society jingna teman moilana pangnyuha jimbu pangnyuha teman hake yopa anu sausan balan kaya hato tobu jingna se teman moilana jam se yopa haleluya 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 yen kawang nanga jona Bible hiba kaya nga yen jingna se nangda miyong panang kato kai wangtang lingbu bauba nang sipjiya wangtang bai setau kadong yu bai sekau hado sipsi hado ngana nanga jonbu jingna miyong pabui ma bu nang ha yimlana nanga yana mai mu mana tambu tangma toba kada jingna se nanga sanga ingin ma yalmok yana ma hai ying ma bu nanga nang kada landa tuihai mon ma mu mana tamyangki hado mu ma yomabu nanga yimlana nang mikti siwa tamlak jingna atama payomabu hado kimjing kauma nang jingna sa hiyang ngonang atama yoimong maibu hado kaume hiyang ngonang yoyoy bai penbu lamma yoyoy bai subu lamma nanga muyamana tambu hado muyamana sai toba kaudang me hiyang ngonang uba hado jingna nang te yalak pa miyong pabuai hado kaya nang angjing jalon lak jingna hado kaya nang mikti siwa wangang welak jingna toba tobu sai nang jawa tamba ausina pa tamdiki iman obewa keng mango ye tamba wangtang mabunang ngan muyaman iman sangtang ma omba anioba pauya buyo yanang taya yakyang mapaya sopalan mabungonang taukai iman tang mo kim yanang bunang muyaman sona tamba muigalak hibang may mano ayan tang ma muyaman kaya yalak panang mikti siwalak muyalan sangtang manang muyaman omkay ayang hadoba sengayingin kaya nang angcheng kawayong oklak hadoba tobu kaya nang mikti siwadatang ngaylak ayan ayang pongchong noksa asay tang manang muyaman omba Eneo tini hado hibak kamay nang muyamana tama teman kebi siam pangnyuha teman moy lana teman yang mabu sema tamlaksa hangu yanang ayang poe yongan ba jiso nang muyamana tembu Gideon Bible Society jingna nang mabu muyaman yu poe hado namno bulan presiden ma buibu imane yan iman tuisau wangtang mabu nang sipsi omsi imana tembu taidem along laya tailak wangtang kawang nang omya ayan kawang jiso nang muyamana tembu hibak kamay jingna miyong pa hado tobu sa yungan ba jiso yaksada panapa nang mo muyaman ang anmong yalak pa yubuay tawlana sa itang mo pa nang mga yo amen tamana yalak pa takpalan jingna yobu hibakja hakaya adoma minyanya mabu payangonang sa tome yoblak jingna se teman bay nyuma ngilli finance secretary KBCM women ministry jing ya tak yang treatment mangonang to kai ya jingna yalak pa yopuma omba se ngin haja payang payangonang to kai teman moilane ya taito yang sausa nyu taito yang yopa to kai awang na tawa laija hake nang to kai lai ngowanda taka sang balan ayang ayoy judai mongsang kawang bai tama hanu balan ausin bai ngoya bai sakina numayong kai hebak yanang bukai ma tamana jamse yobai tailak singna tawa hado iwanda yong kayo se yobatonang awa tamana James abonga ma alang panmalema wanga laya bai numayoma atam sangangonang ka iya yobdo atam mongmaya ngonang ka iya yi lobu hemlok to numan yoma atam taka ngonang ka iya pumainok jeyongan nyekto hiyanga yongan ba minme imana ite manga pho i jinga yopa tamto hiyanga tinglaka yopu kaya takpa mailak hiyanga yongan ba i loilak hiyanga iya anu chona ngoya boy hadaw ite ameng wilak kaksubu kata yopu hiyanga lingpuma yong angan wong ngonang hadaw kawang ngaw ngonang ausin yong deki yalak pa kawanga moyman pa numan judai mongsang hiyanga numan takasang
esai kawanga kewin lak tenglang nang yang temana paibu moilan temana monghima yopu kaya hatau takatina ya winlak yang anu amang chonang oya boyo hatau esai amang winlak yang kaksubu kata yopu yang lengpu mayong angan wong onang sebu kia pangnyua temana takasang balancingna mai tambu sipsi yua aneo teman bai sausanyu nyuma ngilli Finance Secretary Women Ministry EU tawa teman mulana jam sayupa yasan yale sipsi me wang wibu yungwan ba nanga chona paibu hiba khayang ayan chingna yalak panang da miyong panang uba nanga muyamana tumbu nang hayimlan nanga chona paibalan yang pui kadongyu taka sanga kadongyu judai mong sanga sayanga kadongyu kansa mong menga lolam yang akan bima nang hayimlan judai mong sang buma taka sanga sosiale akan bima ngonang uba nang iman taito ba Nazaret mabuci sumin ma uba iman takatin nang kiyo wina tamba iman sosiale uba nang ya wina tamba anyay na to manang sosanyu nyuma ngili uba ya treatment ma ngonang uba nang tuiling lakching na nyingyang bu iyana hadaw tui shauling na ya tamba toba taka sayanga toba sosi kanyanga uba hadaw kia nga ya tamba sipsi ba nang sipsi yatang ma umba yang mayok tekisa Krista pumainok tangma nang mikti siwa malay yok lakchingna uba ya tayo ngopu treatment abakan me treatment na miyang yapay uba nang chingna yok laka yanang nang chingna hadaw yamayok lakana yanang jisumin ma nang sausanyuda nang atay to ba ayang ya silang masing onang ka hadaw nang aloy tamba ang iba taway muli yang oyabay hadaw saki ayang poy may tamlak kawang nang yakma ngonang ani uba au sin hadaw ma minhi yang ngoyabay jisumin ma uba hadaw nang da monghimbo yang tinglak pu kaya hadaw min toba kimchingda ya bay bungonang hadaw nang kadalaneng ilak chingna yichi yang boy nang da tinglak pu yong kaya nang hayimlana hadaw nang da monghima yong bay tinglak pu kaya imana nang yama baynang jisumin ma uba hadaw da sakine jonang au sin takasanga ngoya bay nang iman maya tamba yang uba au sin sanga sausi ngoya buyo sakine nang sisyo mayong haudeki iman takasang iman judai mongsang yungwan ba nang taito ba yang toba takatin itu amang say mabu yungwan ba nang yana tamba toba takatina sayanga judai mongsanga sayanga tembu kia lenga yokpa taibu kia kema yokpa uba nang mikti siwana yokpa hadaw takatina sayanga nang hayimlan hibak kamailena yatamba toba takatin mabu yung oka ayan kawang ataw mayatam de kiyo sa nang mikti siwa mayong oklak singna wangtang mabu ayan kawang nang achaw yang ngan kaya nang hayimlan tang may tambu yang atuloy may sipsi ya kayo sa nang mabu may tambu sipsi ang anwong yubuay tawlana sa itang mupa ng mongay yo amen. Nyumba injas pagaya ausina tobu namano takpalan ching yu patam ya pe nang ayan de tuiso de kawang yilak pamoy man si sa tamana taidam dala iha hemlok lak ching na hat bli khya sa hat bli khya lan de pak fa dak nang
ai dem mong hum pa bu kia hat li khuya lan ka ya ngau mak amai pai ya hasilui tam lokalai tam bu ching na menyong fanang numan yen tui so ka bang bui man si hat beli nap che se wai kai wang myang ya bui KBCM nyong lan yoma nap cha no he absen ya nang ba ya onga sang ya ka tui ling pu nyu ma lan ngonang sang ya bui tak ya bui hatau ya onga yen phan na pha ka wang ching na se tui mai ling pu yang nan pha bu ngi wan te numan yen tui so ching na ka wang ya lak pa ni phe bu malam wi tam si o se ya lak pa hatau itam nang sa teman pai hemlok lak ching na khung cha hi pak yu ngonang tai dum dala emani ba hemlok lak ching na chenau malam iman khung sa iman de hemlok lak ching na hi pak fa dam nang
mong mai yanang tai de me min pha yanang ya pui nya nau che nau lan ka ye che nau malam iman khung ka ye ka wang mukti siwa tam ma lo ke tam bu nan che ne ka wang tam nyong pha nang yang anuman yen de hilak pe ka wang mui man si sa tam ma ne cha phe ma cha se tai dem cha phe ma cha se chu ne pai bu kim pa dang we nang ka wang ngau ya apai lak ching ne sa tam man pai assistant pastor ite hipak falang onang tau kai itan bu na mulan jam se cha ma yong ha sut bu yang bu kai iya sut ha si gemai teman sut laksa ite hipak pan fanang Oh, yuk pening. Jauh ba. Bananga do ba nyu hibak amai nang kadalan do ba nyu jing de sebajam na dem yang hibak amai nang adu mana pha adam de gi minyong pha wei. Nang min mesa nang aulan tam han na Taiwan dan ke use. Teman ayen nang yaksa do pan pha yang aji sumen mayop nang dolan asai wana mo yau. Amen. Saudara Mulan de nap mai tama wang sampa isi angbu danyi embu chongyu new pastor in charge mo woyanga sausan palan hayanga women ministry mo bu associate pastor mo woyanga sausan yulan youth ma associate pastor mo woyanga youth woynyu woy palan aneu chalalan aneu adoba kamjing de man phai hamba nau melan hayanga wunyu woi balan hayanga ausina Christian amelan haduba kamjing de tanyi payangonang ki mulana kawang de minyong bupa se uwang na hadu I damnang haduba hat mong ma calendar ma hanangok bukia Christian noksa hat mong se hacha mawang yanga hacha yama wang yanga yu bakamlak jingna prayer points lanu yu ongmai namno yanga dia dangoi se yu blak jingna hadu ki pabung onang Aneu hadu dokter aneu program hat lemya hat pelinap maya hat bokya aneu tanyi ha nyunyi se yanga tai dam cha phe maja se ya atai bu yo ong maya tanyi dongoi sa dongoi ka wang lamoi deke mulana awang nai ka ong de minyong bulak pa tanyi teman phai ngaulak jingna pha bu hadu Psalms mabua hami pastor in charge pa yo ong maya I deke Haboi tawio repeat ne chama meng hunang hamiu chayang ki haboi sa new chaylak jingna mulana chude mongchang nasa ebyang atan ke sa du inang kawangau moilan chayanga yalak pe chama haduki inang Towalai hem 78 Psalm 78 1 to 6 ma tawa nyau bude chaya o katalan hayanga tawa hangi ngau taude kandinge chaya tawa ngau le phai ngau ning hayanga lindubu hipak ma ngaibu yasa lakpa khoi ifaning tumane chaye hayanga singbu chiang tuman payim lane ngawa angbu chiang tuman hayim lan mebu tauba tine ya anglak tumane ane bu ba chende ilak yungwan ba angan wong chiang hayanga iye lingbu tuenyu ayong hayanga iye lingyang bu yasan yali bu chiang iye Israel lande ngaukem hayanga jagap huwa hayim lande ngaukyang pa iman hayim lande I ngaukem nyawa tamlak chingna iye tuman pajayong lande nyinga dem tau kaya ani bu ba chenne taulan singa yaklak man pu bu na halane ne hoi hayanga lai iye iman hayim lande nyaulak Hado Psalmsa 78 Psalms hado au here nyan bu se Bible commentary de lai da one day hado nyan bu ba asap se mine ngonang asap ia anio au hisi se yam da one day livi ka da jang ngonang ane ia David angkhoma kun ngau nyau le bu ba ne I ngoyang ke anio hem nyau le bu ba ne I ngoyang ke Iye Israel katalande siyung buching amyang lamde amyo anyulan kai lokbu hem damane chayangi samyang bu edo siyung bu jinga myanga Israel katalan hadukia alo kawanglan de khamyanga woi daiwan de yong ai mong de tak bu phai
hado samsa nyan bu se nang iya Israel kadalante hipak yu yang numana ngau chai khu se lak atam yang nyau bu hado jana hado ki nginang len jong phai hipak hado point ne meng yang ki imana sa kanan kadok ma chan bu kadok me man sa ba do ki ngok bu yang hado ki ngok yang tau ma ibu yimlan de kawanga lamwei bu ibu yimlan sangai bong bu hado pi mayanga imana tai bu ki kawang de ating lak pu bu yan bu siong seng owan de sabnyek punya nyan bu hado sam 78 hado ngonang iya Israel na halande Israel kadalande ibua apu yimlan iman Egypt kadok ma hibak lawa sangang yang ki hayang boy kawanga iman aniu ya angayanga sa teman nyu ibu kadok te hadu ge pai bu ja iman wan weng cheng mong wan de iman nyi ye chen wan weng cheng ma iman ke mong wan de ya sum ye chen hayang iman hangi ha si wan de iman halak chena kawanga pha hangi ying ha si se wan de kawanga iman de ying lak pha hadu ge lamwe pai bu hadu kawang ta pi yo si ye yo ngai len yong bo hipak tai do na tam yang hayang sam bu hipak anu pai glak hipak hadu the point em meng yang hadu ge nyau bu ayong na nyan bu hadu nginang stream anu hadu lem su bu ba ma verse 3 de lai da one day taman ngi yok wa i ba hadu asapa i ba i de yong ma yan nyau ngo do bu jing na in ha bong mu Israel bungau Israel hangga yena pai hangga kawanga yena pai hado nyau bu hado i mong chang mong do bu jing ne hado ma bu i yayan ba hado ma khak se i ngo bu ne nginang lai da one day kawangau de lai da one day na halande nyu he pa tamane tinga yitam bu ne meng kama imana hado ki he meng bu lam nyu ma chong dai lak nyui ba nhiều bữa nay kama imana meng ha se mu bu yena tamlak se tat ngau ma chau si nya ng bu hadu nginang hadu tat ngau apong ta phe ma tu aleng pan manga ma na halan chingne tinga tampu hayanga win chaine tampu a mainang na halan chingne tinga tampu hayanga win chaine tampu a mainang hapoi na haja iya hangga tai hake saha kema tamma i kaye iya yui nyu wau tau na tamlak na haja de wine sai bu yenang ba nyu ja apa ja hadu ke na halana iman tai bu ke chong na tam bu ne meng kama iman kaye yui ayen me wau dau bu hado na halan ka ya apai lak hado tu man de a chau lai ka ya ngau bu hado nginang naga nyu yong ja nyu yong pa yong ni im ni sa nok ma ngo wan de i dang de ka da ja pai wiang ka da ja pai ngo yang im ni bai so de ngau li li ta ngau yang hado ke ngo wan de wu nyu wu ba ni im ni mo ni yong sap dogi yang hado iman nok te pai ngoi bu hado pa de nang jaya hado ki ngonang ki nang jaya tumi ngau ye jai ba hado ki i tai bu ki hado ki kem ngonang ki se wan de hado iman nok te pai ngoi bu ka da ya iman ya phan hang ngo iman na hawan da hang hado sing bu ka da jane ngo eng ki hayang i imni de chan ni bu hado wa nang ni na hawan de i tai bu kie i hangi sakhu hado nang ye sakapa i hangi hau hado nang ani hado sakapa ni hangi inu hado in tam ambu de kem hu tai na tam i yu bu se hado ke phang bu jing na sa hado ke meng bu ja se em ni de le i yang hado ke wan de ating aja se yang iman aneu do ma yong nyui ba em ni mong sang mong meng bu em ni mai ye tai do hado aphau ngai dai bua em ni do mu wo do na tam bu hayim kai hado jang ibu ngoyang ge
Tat ngau 22:15 ma Proverbs 22:15 ma na halan wanglam ma hake ngayon pu kan yiting pu toiling nang hapoi maye som ai bu kaye iman nyungo wanglam hangga ngolak nyawa tamnang na halan wanglam ma hadu kia ngayon pu hangga tailak hadu yising yaha jingna hangga ngok ka mamailak hadu yising pem jingna hangga mailak hadu saha halak jinglak hadu saha ma iman ngok pu hadu nginang hapoi iman de nanga haka tailak wongpong nanga hadu kia ating lak wongpong nanga hadu kawang lemnyu manang kemlak wongpong se tinga dambu kaya aya yi pu kaya iman kada amai na hayanga ating lak pu mongchong yong pu nauya jana nausi jana chongbu hadu kia nginang Timothy 2 Timothy chapter 1 verse 5 ma hanghi ba ating lakpu awang na nang pi Lois hayanga nang nyu Eunice mengo hayanga nang mungchang meo ngo nang se tawe mai ating lak nang hadawa pole Timothy de ibu na nginang Timothy ibi hadawa Louis hayanga inyuwa Eunice hayanga Timothy inyuwe ibie ide atinglak na tambu hado mongchanga anyo Paul missionary Paul ngiyanggi tau jingna Paul anyo Timothy de wongnang na tambua nang takya bioi nang ma atinglak pu hado mongchang hado mopu nang lai dai nang sangya bioi nang de atu paya bioi nang ma nang pia hanna tambu nang ma nang nyuwa hanna tambu hado mongchang mopu nang lai dai se ide anyo wong nang na tampu ipi maibu kaye inyu maibu kaye hado Timothea Christian ayan jane jisoda ating lakpo hado nausi jane chongbu hado ke nginang aba tamane Old Testament de lai da lakai hado ma nyuyong ja min nginang hado nyuyong ja angya ja ngonang hayanga yamina Atalia hado Atalia iha hazia de wanglam amai yenyau iha de kawang da ating lak yenyau halai ma angjing kap omlak halai ma i phang ma asai angatam lak hado ba lamma yamai bu ba kun Atalia semen bu hado nyua iha de hado ge nyau bu hado nginang hado chingne iha haziao amyang lamma yamai bu lamma hado ge wanglam lambu hado ge I chongbu hado nginang hado wa ni subu ba budak pangau apong tape manyi aleng lamma iye ahab noksalan yami ma kem hang chingna ima amyang ba linglak chingna ide nyawa tambua inyu ne ngoyangki amyang ba linglak chingna nyawa tambua inyu ne ngoyangki se hado lai ma chau sie nyan bu nginang tanyi ado ma jambu anyulan ma ngonang nang halan si sama nanga model amai jana ngoya hangi nyau nangge na halande hangi nyau nangge Atalia ayen jalie hayem lande kon ma nyau ba hadoge ngopu nyuyong jane chia hesigama Eunice kie anyo Louis kie yoi ha de yong maya ating lak pu mongchang nyema tambu hado nyuma nang omongoya man mango bukai tanyo hangsin nyoy nyulan to ma chamo nang ki yoy ayan hanggo yoy singbu hado jang onang kawang omongbu ayan ja kawang omongbu payong ja hayam lande pawa manbu payong ja ayang nyuyong ja na meng bu meng ma yong maibu hado ma toloi maibu ja hayang ating lak pu ja mong hambu ja hado ngolak anyo hado ki ngok pu nginang man yum nok de nyi ja do yum nok hado yum ma ngok wan de associate pastor do man nyi jai se lei jai do yum nok yum ma do gi ngok nang honda 9:30 mo bu honda pli de ngoi se do gi yum nok yum yang ka da alalan pai ka ma eman pai tai ngau lak
ayang ayu bakambu ya ho palan hadu ki lak se duman hadu no yum nok yum ma ngongo nang hadu ki nyi ja do tau yum lak hibak ma do hadu yum nok yum ma hadu ki ngok wan de sohing ka da man India ka da na ye chi bu sohing ka da payang ki iman akung ja sekon dan iman hadu ki payang a yum nok te lei yo ngayasan hadu yum nok ngyang a hadu ki iman ya to hadu yi khau de ong amai de lai atok de ong se iman hadu ki kem ngoyang a iman phai tai ngau ngo wan de to payong ba ja de tong yang ki nanga Christian chia hang na i hadu Christian chia ngau i hadu ki bu khong kam ye ngau do pha ngau ngo do pha nanga Christian chia se wan de i ya tawa Christian meng ngo yang ki hapui sa pa Christian ye ji tawa kawang de ating yalak cha hadu ki yang ane iya ala yang ado pas dikon balan office mengobu iman phai cham se yu bakham bu ya lak chingna office te ong ha se do hado dio yu ong amai lak aja se yang iman pung se dai ma yang inyu iba imana western country land mabung onang imana Christian country mabung onang Christian mengo yang Christian mabu lak atai bai se hado chan yang mai ating lakpu hado chiang Jesu Krista yana tampu chiang kawang mai bu chiang hayang kawang bu chiang kawang yana tampu chiang hado nahalande naha mango wande mai yenau do bu jing ne hado ge ngai bu yang no se tai ok puja hado ge ngoyang ge nyau lak nyau ka mahei ngau ka mahei ating lakpu pai lak sharing ne meng ka mahei ngau ka mahei ating lak puwa hadu ke pailak se tumande achau lai ga new sa ki phabung ona okay spoon feeding jalia yoi hayam lande shot na dam yang kadong nyu doi sawa ma bang nang kadong nyu doi sawa napning mu ya ning nangoi se ma bang nang hapoi hibak ya yang yoi hayam lande yoi samba phai ngau bu ki yoi soko phai ngau bu ki yoi na dan phai ngau bu ki shot na dam yang kawang ngau kawang pu ngau kawang ayen na tampu tinglak pu ma kemlak hayang Jesu Krista kan bu kawang kan bu hado tumane nyau bu nemang kama yong maya hado mai man cha lo lang ona habo yen nyau ba yopu yoba khambu ba ya nang sie be doman yoba khambu cham se ya nang law yang hado gi ya nang Sunday school le sun nang yop nong ma hado ge cham yang hado ge doman yoba khambu ngi nang hapui se yang iman ching na hibak win na short yang iman de hado yo se domane yenyo bu nemang kama iman among de hado yo ongkolak ka domane ka de tayanga wangdu buyang hado ma yong maya chau sayanga anyo domane taida lila buwa yong maya hado ma tayanga se yo yak yuwa taibu hado alek domane ha bu ngona hado jalia hayimlan chingne mongchang ma kawang ngaulan Bible mabu hado tu mana ponga dambu nemang kama hana dambu nemang kama hado chongbu imana kanting sak kawang mong halak pama iman hado ge chonglak ne ngonang anio kadong nyuma teman YouTube mayong inang news mayong inang hado ki bungi buahang isi segama Sadanic Church hado ngai bu hado nginang hado auhi country mengai bu isi segama Christian country memuk ngai bu yang Christian country hado mabulana Sadanic Church hado akumang buyang Christian country mabu kada adama ating lakpu mabu yana dai buyang kawang yanang kashiu yanang sengai bolan ngai dai buyang yenyau do bu jing ne anio atama anio kashi angonang bude siang kawang da baya ye khambe kashi da khamlak hado nyoi jing baling yang kashi da khambu hado Sadanic Church anio ep buyang hado to mana yam madai wande aching yam madai wande inyu ibama taubu ne menang hangge ibu se aching yam madai wande inyu iba yakan bu jingne na ha wande inyu iba na halanda kan bu yanang iman tai bu ge chong na dam hang ne ngo do bu jingne iman tai bu ge chong na dam yenyo ba hado ge tai bu ma nyong klai se imana kashi da khambu akhung ne chammyang tai bu hado
nginang kadok nyuma sa angok buka hadu ki nyoi ba teman de wong kawanga nyaulak chingna hadu angan wong pha bungonang atinglak pu lam nyuma we damlak chingna nang de ada hadu hingau pha bungonang to kai hadu ba lam teman de yong maye chona bai bu phai na halan kawang singbu ma anyo yo mong halak na halan yong maya kawang singa chong bu ngi wan de nango do ma mong ha bu mong mai bu hadu cha kadok nyuma nang ngo wan de hadu ki tau bu hadu ngonang kada cha lai cha nya ngai bu hado to I hunang hado wa my father's last word se yang apa ada akem na ngau bu ngau se yang kada cha hado lai ngayang ge hado hang isi se gama I nyan bua I ba kada ameng na ngo bu yang iman chong wan de na ha mamu iman chong wan de I ba kada ameng na to bu yang kada ameng na do yang I halan si some I nyu desat hayang imniti tabun halan si some ti da na halan de kun menyo bu hangoi nang hadu ke kada ameng na apa chongyang gi hayang I do ke apa do ke kada ameng na ngo yang tuman na ha mabu tuman ha sa aji naw ya naw sin ameng atai hadu ke meng atai yang apa sewu tai hayang ni ja I yong tak yang hospital me admit meng hadu ke hospital me admit tak yang wan de yopu khunglan man ke bisim yopu kumdilan no hibak ma hadu ke yoplak chingna hospital lo ongnang hadu ke yopulan payang hospital payang kawang kunyo hayang Jesu Krista kawang kan bu chiang ngau mong lablak yang anu chalak yang sadu ki bungau hayang kawang kunyo hadu ke atam payang atailak atam payang adalah hadu ke kunyo wande ipa sileng mangoyang sa nang atawa lilak hibak hengonang mailak jaminang se I to mong sui ayang kawang dang de mong lap yang ge hadu ke mong lap yang I ha imlan te do buyang I hami hangango hadu te do I ha imlan de kun mai I nyo bu hadu te do I hayam lan nawe nausia yoy nyui mango bu hado lan de nyik kai se yang hado lan nyik ajam hado lan de nyik kai se wan de iman yomu bu I hayam lan adam ya ay pa ya bu melak aja yahau ya bu melak aja mam seli dai ka mai mai ha se bu se kada adam hado ke ngau bu se yang hapoi se yang kada cha yong pa ya hado ke ji cha jam kai apa lilak he baga sa aji o dainang sayang I nyek jam yang I ba songma hospital ma yong I ba dang dhadu ke payang hospital ma to ke man ngo wan de I ba I halan ngi yang tau ma yong mongjang wan ngo bu I halan si som au bio sapu mikpi yang ai bu I halan si som yong mongjang wan he ngo bu ba sileng ma si ngo yang yong sapangai nurse lano pai doctor lano pai wan de lai do yang emana tai ma ayang I hayam lan I nei ko na hadu ke ngo wan de I hami I hayam lan de yamai bong obo hadu hipak de iman na ha hipak mo bo hadu de point nem yang buyang numan na ha wan de do hadu ke ngo yang ke numan de to kun mai yen yo numan si so ma model amai jana yemang ba yen hadu ke ngo yang ke amang win pa se yang I hayam lan de yo ngai amang win pa se hadu ke yoba dong yang hadu ke ngo anyo hadu ngi yang I ha imlano asai sap hayang I anyo chami ba ta sap kai se mu chami ta sap kai ha imlan lakai se yang lak na dam yang phai ma sa ba tawa lia poi wang ta ong lak aja ya ja to anu cha na hadu takpu silang ma anu cha nyanga mik phi bai ka wang de yob yang si wan de sin mang ma wang dang somok pa adang de pai hayang wang dang somok pa ade ibua ka wang nang da amyang win de bu nang anu win de bu se ibuai anyo hadoma I hado de mayang ating elak pa hang na I lingo bu anu da yang ya ja I yob bu da hang ka anu win pai o se to ma jam taut yang hado ge ngo wan de wang dang somok pa mu I de achau lai te ma hado the book of life me imen nya ngo bu hado I de how
haduki how boy sa ba do wali apoi wang dai ong lak acha choose the way of the Lord haduki akum ne i hayam lande kawang lam nyu yam ya tawaling yang phai numan si sama do yam mai bengo yang pha do li jing na ameng win pha numano kawang lam nyu yam ya choose the way of the Lord hado akum ne i ba i hayam lande haduki i yang a tau ma hospital ma lei jai bu ja emanok sama ngai bu hado pungau ja hado ngoyang ging anio alau pungau ja pungau mu ilak ba cha igeneng hado alau bang onang hado payung ba do iyo i tai bu ki ngo i kem hu bu ki kem hado ki ngo bua chel ma pho yang chel ma pho yang a iman state me yechi be yo nga maulo yo nyu jing ja de hado chel me hado ke anga tau de i nyu hayim lana hado pheo ya ho hado ke hipak nang chang len tau ke ngo yang phai ma i ngo bu hado chel de im jing ka da theology nyaw yang ngo bu ministry tai bu vacation hipak ma chel ministry de hado ke tai kem bu ba hado wuba kamnong mangopu hado nyoi de i payengoi wan de i tau ma mong lapu chel ma i ngo yanga tau ma kawang tai tau yanga kawang da ating lak ayi yanga hado ki i mong lapu hado lia hado nausi ba de ngau biang hayanga i esgo aneu hayam lande hado ponga tam do sei au hi phayang ngau bu hado iman ka da imjing ka da hado ke payengo wan da hado ke ngau hayang i hado nausia sudi hibang ma nokte tau ke jing da ongwan de inyu hayang i halande nang ba tau ke ngo boy ia sa ji ngai ok laka sinmang sel ma bu aneu ngai laka sinmang haboi ia leijei bu cha i ayen ma mong la pu cha ngai boy aneu ia hado state mangonang bu hado ia hado chel mangonang bu se hado ke ngawan de i nok phong ka dalan cham yang a singin sai jam yang a inyu i halan i ba phai haulak jing na son dai wiang tau ke son dai wan de chel de pai wan de tau ma sa mai hospital ya dai de ge se wiang tau jing na hospital le cham chang a dai wan de iman pai bu we cham se i ba ayan lau hi ma a dai bu hado pungau jao hado ge ngona tani do ma ausen teman nyuhe balan teman ngonang nanga ayen me ngonang nanga sa mang chong ma yenang nanga ngi ong nang nanga chai nang hayanga nanga nyaula ko ong nang sa ayen me ngi la ko ngi nang hayanga tai la ko tai ong nang kem lak nyui dio kem ong nang ayen mengo bukai sa teman ayen me ngo wande teman okpu senen na halande ken bu phai kawang da ating lak lam nyu kawang da ating lak ngolak chingna teman nyau lak a hadawa teman da kawang mong bu hado alam cha na ngonang singai man bu yam sa hami ngau bu hado te tau cha ma la yegening asape i kadalande ibwa sa numana milk and honey se bukai kanan ka doktia milk and honey ngo bu hado nyoi moe man bu nyoi asai ma wang ngoi bu nyoi hado ibu kai sa numan hado ke wang ngoi bu nyoi ngo yang kawang ye dai do ba ngo bu meng ka ma pai glak hi pak yamai lak achayo pai glak chalalana meng adalak achayo hado ke ibu ne asape i kalalande iyang sa tumano hado ki hado ya phan mangonang ki kunya ka dalan anyo hado muntaun ma chingyoy bu tumana kanan ka dong ma ngoi dai bu ki hado ya phan mangonang ki na halan de tuman nyau bu hangisi oklak wongpong hayanga malak wongpong singe malak wongpong oke sanglak wongpong hayanga wangoi ngobu ayan jana menglak wongpong hado sa de focus bu hado nginang Hapoy no, singeman yang Yesus Kristus yom be singeman bua akyang.
Yo nga wangoye ngoya biyo Yesus Kristus yo ombe haduke wangoy ngopwa akyang nang onang. Asapa I kadalande sapnyek yanga haduke saaji tangoyo. Linyang hibang manuman sangongobu apu balan sangobu hadu tai doya. Sabu hibang manumane na halande yinyo bu nemang kama. Pai jana yamelak ajayo si iya yong hadu balama Israel kadalande nyoi balande nyobu hadu ngonang ngoyanggi. Okay, tanyi hadu ma ausin deman cemongonanggi na halande kawang de yup chang yupe ken bu pai. Hayanga iman ating lak pulam nyude voilak chingne moilan yelak pangangha aneo Yunis kiye Luis kiye auhingonang ki moheman bu Atalia kiye auhingonang ki leijelak hibak amaya tanyi ngonang. Okay, tahu mah topik mah ya panjang tahu mah pangobu kiye kawang tangde atinglak yang apailak hadu mah ya panjang ngau tamnang. Okay, cai balan sede kawang elak pa moheman pa. Tai dem mong hum pa bukie teman bai. Yesus paste pagai ya. Kawang au ye ong mai ye teman te. Tau lai hem 78:1-6 ma tau ma ya panjang tau nyau buta jaya tau hangi ngau kenting ya seteman kenting mong ta bu pai nok sama yu pakembu ma wong nang ok lak ne kawang ngau kai teman te nyau tam yang ke muilan mui man ya yan tai lang nang yen tui so nang sing ministry kawang yalak panyi phe bu ma lam mui tam si teman pai sa tui tem ne hymn number 387 muilan hadau FK yup lang au mika lok soyang phe ma ya hymn number 387 F so bunam yang kama muilan jam se yong yang alok ha teman pai teman ling tai lak sing tim ya pai pu tai tim so pai nang sa akem na tumana muilan jam se yup yan ha yup lak ngamik atam hatau ki ikeneng teman pai Krista noksa hatmong hatau hatmong ma jun na tai lak sing tim pu tai tim semai pu pa ma kawang alamui tam yang ki minyong fa anyo sa teman na halana yu nyui ma ngonang halan ching ne student halan ching ne teman yupa kawang sepsi ka yu nyui moya poi tu mana yupu ka iman de kawang alamui tamlak hayang Krista noksa phong chong ma nyui palana chudai mong chang jana super sabu ka ya noksa ma ayan mai ma mong mai jing nyui lang onang to kai noksa ma mong mai nang pu ne miang ka ma tamana hangi dui so ma yong ya poi tu mana
lối yếm mày hạt đầu kia nhưng ngõ lạc sinh này các ông sắp xỉ cái Christian nóc sa phong trong tay đâm cái tụi man linh người yếm bu yaha mỗi lần nóc sa phong trong mà làm môi đâm phao sa vắng bang ngao mình mà tàu yaha nhiều như sắp bu ba mà hát ngay à một vắng à kia thì yu area mà student college theologian hạt đầu kia tìm chim mong nang iman ngani yong mày yu như thế trong làm hango sâu xí sang apu yên nang palai yi ok lang ne teman yum pau hạt mong nang iman chừng ne yopa anio May 25 me yak tui chimbu sekolah yak tui chimbu tai tem mong nang hạt tai tem chừng ne mỗi lần KPCM New Malan KPCM sekolah hạt tai tem te tau yang mỗi lần pai ok lang ne hạt chừng yang ma pong nok pu lima mong pong pu sâu xí ali pu hangu yang ai lak chừng ne ka wang pu sắp xí yopa yang tani teman pai kawang ngau kai ocean teman caya yang ki hatu mui manya semai bu pamalam mui tambu temen yong fa yang tu manya man temannya na taya bu nyisa tau ki bu hi pakamai tau sepe sala imanya kim yang bu kawang alam mui ang phao sa tau ngau mek lili jam sia yang tu so tu man mulan jam sia pa haleluya haleluya undang cawa yen kawang upa na temen yong fa bu nang mui mana tambu ni yong bai bai mana nang min maling lak sing ne timya abaya bai chabai ma cha se nang sepsi lamoi bai de ki min yong fa nang tu manya na tai ning nang chau ya ha chin ti yan bu nang sepsi tu man bai ngo fa chau ba yan kawang ling tai bu tai dem se manang lamoi tam punan chin min yong fa yang ya na tai ba ha do ki bu pa kamai ta wa ni slai emani mani tu man nok sa phong chong lep ipu pai nang chau ya ha wong yak wangai ni pi bu yan mong ma nang sepsi lamoi tam phao se ya na tai ba yan kawang yak ta fan na fa nang bu mo hi mani wa chỉ số mình mới yêu bụi ba đô la ở sẽ nằm mong yêu, amen. Oh, Padre.